Mora ili Mara jeste demon snova. Smatra se da je Mora zao duh i najčešće se povezuje sa vešticama. Najčešće se smatra da je Mora žensko biće i smatra se da veštice nastaju od More, koje su se udale. Mora je najaktivnija preko noći, kada ljudi spavaju, i smatra se da ona može da uđe u sobu svoje žrtve kroz ključaonicu ili kroz najmanju pukotinu. Smatra se da Mora pritiska svoje žrtve, ali i da im sisa krv i da ih mori. Mora može da se pretvori u životinje, kao i veštice, i to najčešće se pretvore u kokošku ili u leptira. Najčešće se smatra da preuzima oblik životinje koje lete, ali mogu da se pretvore i u druge životinje. Iz pripovetke izdvojene iz Vukovog rječnika možemo izdvojiti sledeće. Pripovijeda se da je nekakvoga čovjeka tako morila Mora, da već najposlije nije mogao zaspati i dosadi mu se kod kuće življeti, nego uzjaše na svoga bijela konja i pobjegne u svijet, ne znajući ni kud ni kamo. Ali mu je i to bilo zalud, jer i na putu, kako bi zatvorio oči, odmah mora na njega. Idući tako po svijetu, dođe na konak nekom terziji. Kad poslije večere terzija uzme svoj posao i stane šiti, gost se potuži kako ga Mora mori, nego veli: dok ti još radiš, lići ću ovdje kraj tebe, ne bih li mogao malo zaspati. Potom se pokrije gunjem i legne. Kad zaspi, odmah ga Mora pritisne i kroz stan stane vikati i kao timati se. Kada terzija to čuje, on digne svijeću da vidi kako se gost muči. Kad tamo, a to po njegovom gunju kojim se bio pokrio, miče se velika bijela dlaka, tako brzo kao zmija kad trči. Kada terzija to vidi, on se svojim nožicama, koje su mu se u ruci desile, dlaku presječe. I kao se ova prestane micati, gost se odmah učuti i tako spava mirno, dok ujutru sunce nije ogrejalo. Kad se probudi, zahvali se Bogu, što je tako spavao i opravio se, pa odmah potrči ka konju da ga vidi i namiri. Kad tamo, a to konj u košari leži, mrtav. Pošto mu terzija pripovijedi kako ga je Mora davila i kako mu je on dlaku na njegovom gunju presjekao, onda doznadu da mu je konj bio Mora, koja ga pritiskala i morila. Da bi se ljudi zaštitili od More, koristili su najčešće magijske predmete protiv demona i bajalice. Ljudi bi stavili pored ulaza u kuću metlu okrenutu naopačke, ispod jastuka ili pored sebe. Dok bi spavali, držali bi nož kao zaštitu od demona, ali i također su koristili i beli luk. Smatra se da Mora, ako želi, može da prepusti svoju moć, ako poželi da bude normalna devojka. Ona mora da prizna svetu da je ona Mora, ali također može i da prepusti svoju moć tako što će reći drvetu ili nekoj životinji da je ona Mora, pa u tom slučaju to drvo ili životinja postaje Mora. U jezičkom obliku Mora ili Mara može da se izvuče iz latinske reči za smrt, to jest mors, ali također ima i u germanskim jezicima u obliku noćne more, to jest nightmare. Ali također može da se poveže i sa grčkim božanstvom snova Morfeom, ali i sa slovenskim paganskim božanstvom smrti Moranom. Naravno, Mora jeste mistifikacija halucinacije, koja se dešavaju tokom paralize sna. Demoni paralize sna su košmarne halucinacije, koje često prate epizode paralize sna. Ovo se dešava kada se privremena paraliza, koja je normalna karakteristika REM faze, faza sna gde se dešava brzo kretanje očiju, kada se sanja i nastavi se posle nekoliko sekundi ili minuta nakon buđenja. Nadam se da vam se svidio ovaj video. Zdravo!